Wendo rwa guthoma kuhiga na gukinyaniria kiroto giaku na ota mutugo o mundu ni murore. Ladies and gentlemen, karibu kwa vibe genje za Kenya. Hizi ni zetu. Beba kwa zile shaglasi uchapa ndio fobi jipe na watu wa moke Life ni short lakini yangu ni toka na pia usisahau kuna ile uaga ni zufala umbwakni yenye inabamba raia TikTok ama uende jehanamu niende jehanamu samaki ya matope. Hapa ndio home za madoa ambazo zina donjo, yani sherehe ni sheria na sherehe ni lazima. Naambiaje? Ndio ile place wa Kenya hutambulika ni wa Kenya. Tunasemaje? Karibu milele 100% Kenya. Zetu baba. Buda iko loud 100% Kenyan. Tunawakilisha milele. Urimi niguo munyiginyigi wa gukura gwa bururi wa Kenya. Ukinyita itemi rinene hari utonga waguo. Na korwo urimi wa kinyanirio na kio hatari kurora riua. Haha niho ciringi ikomete. Murori wa Kameme TV ino ni tafarira ya kayo ka murimi haria tuguthomithagia maingi megie urimi na uriithi na maundu matiganite. Ti mugunda waku na mahiu maku ni mago kuhegia kuria na gia kunywa na matigie kindu muhuko. Kayo ka murimi ni tafarira iri kugunaga we mwiroreri hari gukurehera njira itiganite cia urimi wa kimerera na urimi wa kiriu. Hari uria ungithondeka utonga kuma tiri-ini o gicunji giothe kia mugunda kiria ungikorwo nakio. Na twakinya guku kabutini check kofoni check atiri utangaja kana gitumi kingigiria gutaririe maingi megie urimi wa muthenya wa umuthi. Twarana nani nyitanagira na bataru wa mwagiro muthenya wa gatatu thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaini akirika gutariria maingi megie urimi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kurima tu ni kurima gukumia. Ni guku gwa Kameme TV muthegi wa rurire. Muthenya mwega umenyekanaga riua rikiuma ngoine na ungikorwo na mutirithania mwega noguo muthenya waku uthakaraga na ukagirira. Na nikio guku gwa Kameme TV turitirithanagia nawe kwagirithia muthenya waku. Nanie mubi wa shege Njitagwo Kimani wa Ngojiri. Nanie Njoroge wa Kimani. Atunyitanire ithuothe nie Maina Kihumo. O muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambiriria thinashara cia kiroko nginya thaa 4 cia rucini. Ngiuge atia tiga gugucokeria ngatho cia mwanya ni we gutucagura ta kirathi giaku wakinya ni maundu ma real estate ni twacokereria. Aingĩ itu nĩ tũkoragwo na wendo wa gũcenjia indo cia mĩciĩ itu ta gũthondeka roofing, kũhaka rangi, kũrutĩrwo wĩra wa plumbing, thitima
ona guthondeka mucii wi wothe no ningi tukarigwo tukwanjia ha nie ta Muthoni ngureheire kihonia kia maundu macio mothe kuhitukira kwaurwo murigo uyu ni timu itu ya iFundi Home Services rungu rwa ofisi ya First Avenue na twina track record ya kunyita aingi moko na magatigwo makenete reke tuigue